Patumi arni kangsam, Tomon herai kethe parpik ajok, ihum ahem kanahok. Ingdeng rongjali bisawgu katalon. Loringlangso, rong asar chepachini. Kardom, birta life pen in the birta thanbang pi, sami sehena timungpi, non birtang ton pen archiponik tha. Lakha isi, duar amla constancy ke parlo, chorleng tisorong, amekar, babuhan se ahem, tomon langnu, kanghuda majok, hem kanahok dun. Lason si he matin sitami, jabrai rai detlo. Lapen, kichu kapang ring abu he hui sitami, nohok dun edlo pusi, thanang pachini dun. KCEM, Prabhat Chandra Taro, nangrap igvek thaputa, chuning ripon pado. Wothat lang sopen, Birta Life Apparangke, Rajapansi report. Afrangsi Birta Life ke langra doan afanil hin pen kardong apa cereglo kardong nonili karja pelutang te lakhai si duramla konsensi kapar lo chorleng tisorong sini le doiglo patumi porphai hini mate porphai ke thoma por malom jasamet pet tomon herai kethe parpik ajok dak ihum ahem kanahok dundo lasino nang le tomhan napak nang Afrangsi yang limen la pen dak nang lirom si thanik thate Niliman ke babuhan se lepen ke dogai chorleng tisorong. tang te labang so hem ke japon long la ke patumi arni yang sama por malom ma Patumi ani yang sama ne baju ni rajiti malam lo. Tuman pun ni lepen si bang. Ana mani lagi berenda si tolun lo. Angke ni lihat masar bang ke. Ala ke boy pen ke dukan aja ni lo he. Kam tuklam dam lo. Ana bang so PC puni ni lepen bang tumon parting si bang amat ni lihat bang ke ahem purung kok lo. tang te labang so ahem kanahok dun labang so kanahok dun along ko pipi ason si kanahok man lo Kanahok mana kopinya bota luksan pon lo. No kopinya ape ta pini son jo ingbo dead lo. No kopinya kasul nga pon ed lo. Ting da pon ed lo. Lapen pete hamna luksan he. Sita ma ne la ni libang antai jeni tene pu ana makang hon yok jo lo. Sita me atumon bang ke kaparting si rama ni ge honang tet lo. Dia becak si thol herai da du tumon la tipik pena be tipik. Angge ni tu madung bari ating ki om de lo pong lo. Ngai karen na dita be dead lo. Jolo si alam bang ke ni lihat masal bang kam juklam nam lo ni lihat masal nang thai di ni lihat si mandu labang so tomon ke bang la nang di dak hem sido beranda Nili tumi kacong dada ma join si nili hemta tomon ta nang pon pi irai lo nili ta kidu ka join si nili ta du ikhe lo nili hema sorsi hem tot iglun lo apen ke si em sar nili tomon ta kidu ka boy nili hemta pon iket pot nang rap ik nang nili hem hormuta ingbu ikpig lo siam sar CM sar buat radro nili tum phanta kidu ke boy pen join nili ta chong dadam ik joy lo nili tum phanta nang rap itha nili tum non tomon arbe jong sinang li rok na le pulote nili tum ke do thai ta ve thak thai ve ko na sin nili tum ke do dam ikpo masa wanang li le nang rap no umro sa kiduk ong ke join si hemanta riranta ve ik det lo ho sa nang li le sap so nang matha dun ik det tha nili tum pha sa nili tum ke jo tumi ason tumon ke the ke do ke thak athabe non phong bang thuk lo te nili tum ko nasi ke do lang ma ko nasi ke dam lang ma sa nang li le po botro sa nang li le nang rab don ik te ni tum do thabe ar pong ta hing lu ik lo nili tum ke ar pong ta nang li japi lo nili tum do thai ve lo sa nang li le nang li ma tha don ik no sa Wothat lang swalong, ingdeng rongjali bisawgu katalon pon. Lasolong KCEM, Prabhat Chandra Taro, SGB Ananda Kaklari, Hampang Klembang, Prahlad Basumtari atum chitong dun. Wothat lang sopen, Birta Life Apparangke, Rajapansi report. Borpok ang bisa jadi kom betul boru tumaro pada dhamma ya jangan department saja mendengar ya angni saja buat yo poraya yang bisa mata online dan betul ni ya guys mobile ini dah pun ini kain lo siapa tu ya aku kesana dah ni kono bisa berapa pada langsung di kita kami oke dah mulai ang saja nak kita mata yo pun Google beda dah dengar kau kena kau lidah pada sana kau kena kau berat kena pada sana itu potong masuk rasa rendu lagi naik mentai lagi saya baik dosa benda kaya yang harus kabe kau di mana mulai juga selenggu aku dengan mobile itu sampai kali kaman yang bahaya lah sini mudang kaman yang bahaya Bromo akumlin anin jog som dunia ni
Ghansiri MSc constituency arlo Loringlangso arong along rong asar romes ronghang chepachini asai patumi padukpon. Lasolong ongdung arat chitongdun. Daldali pen Berta Life Perangke Abraham Tiso report. Nang litum media hoi pen dak nang kumri pen apot aprangsi nang litum pan churu parpik lo sipini ladak nilitum dak kachingrum nang kok athe bangke lalo je dak aprang pen tame pinangan alam nili prangjong aik tame ningi lo lasinon na bangke nilitum la kadukawe gambura isison hoi pen tame nili adak pinangan nengkan pen dudun lo la pen pini nona bangke direct la kopson ho council ala pen governor pen approve where lo tame chilong lo la silitum ningarong pen dadak tebok terai gambura gb sgb kado we chingrum si lapu anisan kichu yo lapson a program asi lan wer lo aru surini rang korak thomarni kedam tangan ning kanang bong pen dak Loringlangso romes ronghang arong achari ponjia phat sarkar long kam chiklem pen rong asai amelong chiben pu chiklem pen ajok pini alang li council a hin pen rupating pen la pen state gubernur a hin pen alang li phat appointment alu nonglo la pen ajok si nilitum mondulia hin pen stame alang puthak a hirjumi ka hang pidun pen ajok alang li misen pen appointment chilong lo la si pini nili hin pen pastor hin pen stame rong asar rumes rong hang aphat a hirjumi pilo alang li kailong rong ru kachari pon pi mi thegya phat nilitum doan pen stame alang li puthak a hirjumi hang pi pon si pini misen pen la bangso rong asar appointment ki chelong pen ajok ong dung arat kethe ke ding la pen sokadi sokaraman la pen rong asar tum pen chingrum si alang li puthak la bangso appointment ki chelong pen alang li rana thengno ke chipeklang pen aposi nilihin pastor hin pen stame alang li puthak rong asar rumes rong hanga puthak a hirjumi pidunang pusi hirjumi chi pidun lo kardong Pini a Berta la puan sington poniglo line bomb tam Berta Life.